Exe. Plan leya wele nga gita tirha namuntlha. A ku na load shedding? Yes. What? Yeah, what ta endla njhani? Nta wisa ti-plug. Nta mi byela ku yi load shedding a nge time nchumu. No, nta wisa ti-plug and then a nga si na sweka nta n'wi rhuma ya xava xinkwa laha loko a famba nta sala ni baleka. Mi nga ni siyi namuntlha vhele swi boha ni fika hi khale mi fambafamba tindhawu ni nga ri kona mina. Nga wari ni ta fika namuntlha mi ni rindza kwalano. Sharp. Namuntlha vheni ya wisa ti-plug. Gezi leriwani na sweka ni se sweka endla njhani kwala ta famba hi caciwa la zama ku n'wi hlamula kumbexana a nga dyangi la Babe. Kumbe gezi nda kuna swakudya laya. Almost na sweka. A ni ku nda sweka na madyambe ende gezi ri ve ri famba. Se ya Joy. A ni tivi ku ta dya yini kumbe ta tlela. Hi nge tleli nga dyanga bini phela since ni dya nampundzu ni twa ndlela yin'wana mina u swa endla njhani la ka khadi leriya ni nga ku nyika ra tona ku na ximalananyana loko u ya xa exinkwa le makuleni u xa na acha i ta dya nyana. I ta nyana nga xana ma-chips? Xa ma-chips. Kumbe u ta kuma ya titimeta since ku fambe gezi. Cold drink. Ya xava cold drink na ma-chips no wari na peleza. Tsutsuma xava baby. Okay, chef, ndiri ku mina ni na famba bye. Alright, bye loves. Bye. Wa hi makuleni ndo vhe ni famba ni kume chance ku baleka lana a nda hlweli. Mara va ka Capitec va fostela khadi leri nga black card so hayi man ni tekangi rona lero ri misisi la mani fanele ni jika ende ni airtime ni ta n'wi fanele ni transferela hayi swi swa kona Hi mpfusini le ku zwakaleni a nga wari na zwakala sweswi sharp. And then baby ya kwi swi beka na u ya kwi Ni hela mina. kasi loko ni rhuma ku ni ya xaxikwa a wu ndlela ku u la ku famba But then your money, you're an angel to me. When I run my west, you're my